N'amahoro ndabasuhuje jewe kw'izina banyitwa Theo kandi no musi tugiye kuganira ku kintu citwa guhura na Kristo. Mbere yuko komeza nashatse kubibutsa kurikira uyu murongo kandi Imana ibahezagire. Reka tubanze dusenge isengesho rigufi tuganire gato. Reka dusenge. Mwami Data mukunzi wacu, urakoze Data kubera uyu mwanya wo kuganira kuri iri jambo. Turasaba umwuka wera wawe mwiza azabane natwe, atuyobore kandi atumvishe amagambo meza yawe. Kuri sense mu izina ryawe nziza. Amen. Ko twabivuze tugiye kuganira ku magambo avuga guhura na Kristo. Hari igihe amagambo twashobora kuyavuga tukayabona nk'amagambo asanzwe, ariko mu vy'ukuri ikintu citwa guhura na Kristo ntago ari ikintu gisanzwe. Benshi barabivugaho ijambo ivuga guhura na Kristo. Hari igihe bishoboka ko atari bwa mbere wayumvise, ariko ubu tugiye kwireba neza guhura na Kristo bivuga iki mu vy'ukuri. Rero mu Baroma 9:6 niho tugiye kureba amagambo avuga icakora si kugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo Bisirayeli bose. Ndibaza ko mwese mubise ayo magambo ngo abakomotse kuri Isirayeli ntago ari bo Bisirayeli bose. Uyu muntu yitwa Pawulo amaratandukana ibintu bibiri. Hariho Isirayeli yo mu mubiri, ariyo ukomoka umuryango uvukamo. Hari igihe jewe nashobora kuvuga ko navutse muri uyu muryango, cyangwa navutse mu Bongereza cyangwa mu ba Spanish, byose muravyumva. Iyo ni inkomoko yanje. Ariko hari indi Isirayeli, ariyo Isirayeli yo mu mwuka, iyo Isirayeli ariyo umuryango wa Kristo. Kandi Pawulo ivyo bintu ashatse kubitandukanya. Abantu bashobora kukomoka kuri Isirayeli ku mubiri bijanye n'amaraso n'umuryango, ariko hari ikindi kintu umuntu atakomokaho bijanye n'umubiri, ariko bivuye mu buryo bw'umwuka. Hariho igihe umuntu yashobora kuvuka mu nzu y'abakristo. Niba ngiye kubibabwira, hari igihe umuntu yashobora kuvuka mu nzu y'abakristo, ariko mu vy'ukuri atahuye na Kristo bwiwe. Urazi kuba umukristo hari igihe tubisuzugura, ariko kuba umukristo iyo jambo ivuga ko ufite Kristo mu buzima. Ivuga ko murakurikira inzira ariyo Kristo. Ariko hari igihe umuntu yavutse mu muryango w'abakristo, ariko mu vy'ukuri bwiwe atari umukristo. Ico nshatse kuvuga ubwiwe atari mu nzira yo gukurikira Kristo. Kubera iki? Kubera nago yigeze agera ahantu mu buzima bwiwe aho ahura na Kristo. Ikintu nashobora kubwira abavyeyi, hari igihe washobora kureba umwana wawe ugatekereza ngo kubera umubwira amasomo ukamwigisha ngo umwana wanje kurikira Kristo, ngo azakurikira Kristo. Abavyeyi ivyo ni vyiza kabisa, mubikomeze, kandi nico Bibiliya isaba abavyeyi bakore, bigisha abana babo, babatoza indero nziza bazazisaziramo. Ariko simutekereze kubera ayo majambo babwira arahagije, ngo sutekereze ko uwo mwana yarahuye na Kristo ubwiwe. Hari igihe uwo mwana aba afite Kristo wande w'abavyeyi
cyangwa Kristo w'umuryango. Kandi urumva iyo ni inkomoko y'umubiri atari ivy'umwuka. Ataba afite Kristo ubwiwe ku gice ciwe, ku giti ciwe, mumbabarire. Ariko ico kintu mukeneye kugitekerezaho neza. Umwana wawe akeneye kugera aho mu buzima bwiwe ahora na Kristo. Atageze aho, muravyumva rero, ntabwo aba yahuye na Kristo. Noneho niki kibazo ndakubaza bunyene, ku bwawe warahuye na Kristo mu by'ukuri? Mwibuke amajambo tumwe turaganiraho yitwa guhura na Kristo. Rero ico kintu cyo guhura na Kristo ntabwo kireba ngo wavutse mu muryango w'abakristo. Oya, ico kintu ntabwo kireba ngo wavutse mu muryango w'abakristo, ntabwo kireba ngo uri umukristo, ngo ahubwo kireba umuntu bwiwe. Nubwo umuntu yashobora kuba yavutse mu muryango umeze gute, umuryango utigeze umenya Imana, umuryango nyine yakomotse mu muryango w'abantu babi cyane, ariko uwo muntu kubwiwe ahuye na Kristo, uwo muntu aba akijijwe kurusha urya muntu yavutse mu muryango w'abakristo ariko atigeze amenya inde Kristo. Ico kintu ni cingenzi kandi twe nk'abantu dukeneye kucitaho cyane. Ikintu cingenzi nuko umuntu ahura na Kristo ubwiwe ibyihereye. Muri Zaburi 145 ku murongo wa 18 hari amajambo avuga ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Abamutakira mu by'ukuri bose. Ico kintu ni cingenzi. Abamutakira mu by'ukuri bose bisobanura ko bari kumushaka mu by'ukuri, kubera uko twabivuze gukomoka ku muryango mu by'ububiri ntabwo ari cingenzi kandi n'agakiza karimo. Ahubwo agakiza kaza igihe uhuye na Kristo ubwawe mu by'ukuri. Nibyo bivuze hano, mu by'ukuri, atari ibintu ngo Kristo namuzi, ndasenga mu gitondo, ndasenga no mu ijoro ngiye kuryama, ariko habaye ikintu ubuze, habaye yijya sano hagati yawe na Kristo, uyisuzume neza. Mu by'ukuri urahazi Kristo? Mu by'ukuri umurashaka Kristo? Ukeneye kubitekerezaho neza. Ihinduko nyakuri iza igihe uhuye na Kristo mu by'ukuri, igihe utakiye Yesu mu by'ukuri. Hatabayeho ihinduko mu buzima bwawe, bisobanura ngo mu by'ukuri ntago wahuye na Kristo. Ahubwo hari igihe washobora kwibesha ahantu ko wahuye na Kristo, ariko usanze warihenze. Wisuzume. Ingero nziza tubona mu Bibiliya y'umuntu yatakiye Yesu mu by'ukuri, cyangwa umuntu yahuye na Kristo mu by'ukuri, ni umugore w'umusamariyakazi. Ico gitekerezo ngira benshi barakizi, ariko abantu batakizi bashobora kukibona muri Yohana 4. Urabona uyu mugore yarahuye na Kristo, ariko abanza kutamumenya, ariko uwo mwanya nyine amumenya, umudamu ibyiwe byose byaciye bihinduka. Kandi aho niho nyine umenya ko yahuye na Kristo, kubera mu by'ukuri ntabwo yigeze aba yongera kuba uwo yari kera. Mu mutima wiwe yarakiye Kristo, aramwemerera, karumukiza wiwe,
vy'ukuri kandi n'imbuto yeze inyuma yaho yo guhura na Kristo navyo birerekana ko yahuye na Kristo, kandi nuko nyene wakwimenya ko wahuye na Kristo cyangwa washobora kumenya n'umuntu yahuye na Kristo kubera izo mbuto yera uwo muntu cyangwa wowe wera. Rero naho nyene umuntu aba akwiriye kwisuzuma. Rero ingero y'umuntu yihenze ko yahuye na Kristo ko asanga mu by'ukuri atahuye na Kristo. Ni igitekerezo mu Bibiliya y'uyu musore w'umutunzi. Uyu musore w'umutunzi, igitekerezo urashobora kukibona muri Matayo 19 cyangwa muri Mariko 10 cyangwa no muri Luka 18 muri zo ubutumwa bwiza zose zitatu washobora kuyisangamo ico gitekerezo ku muntu ashatse kugera kugisoma. Uyu musore araza arabaza Yesu ngo ni iki umuntu yashobora gukora ngo aronge ubugingo buhoraho. Mu kumubaza uku, uyu musore yatekereza ko yarangije gukora ivyose bikwiriye, ahubwo ikirangize no gusinya gusa akaronga ubugingo buhoraho. Yarazi, yarakurikiza amategeko yose, yari imeze neza, ariko mu by'ukuri hari ikintu uyu musore yaribuze mu buzima bwiwe. Umusore cambere ntabwo yari afite Kristo. Kristo ntabwo ari ikintu c'ingenzi mu buzima bwiwe, kubera hari ikindi kintu yamara arondera mu buzima, ari cyo ubutunzi. Yakomeza kurikira ubwo butunzi. Yesu aramubwira ngo rekura ubwo butunzi bwawe ugende ugurishe ikintu cyose ufite ku bakene umurikire. Mu by'ukuri twemeye Kristo by'ukuri, no kwemera guterura umusaraba tukamukurikira. Kandi kuvuga uko bisobanura dukeneye kuba twiteguye kurekura byose dufite ku bwa Kristo. N'imyenda tukunda, n'ishati nkunda cyangwa n'isuti nkunda kwambara ku isabato, nayo biba bikwiriye nanje urumva iyo suti ndayirekure Kristo ambwiye ngo namukurikire. Biba bikwiriye. Rero dukurikiye Kristo mu by'ukuri bisaba turekure byose. Niho uyu musore yahuye n'ikibazo. Yasanze nubwo yakora amategeko byose, kandi amategeko aba akwiriye mu by'ukuri, amategeko ni ya Yesu. Kandi nubwo yakora ayo mategeko yose abafabusa igihe utayakora muri Kristo. Natwe ku bwacu dukeneye kwisuzuma, si dusange tumeze nk'uyu musore w'umutunzi, ngo nubwo atekereza ko afite ukuri, mu by'ukuri yaranze gushira ukuri imbere, kandi ukuri ari wo Kristo. Icyo kintu mukirebe neza mu buzima bwanyu, simusange mumeze uko. Muri Yakobo 4 tugiye kureba amagambo. Yakobo 4:8 aravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimuyeze imitima. Mwegere Imana izabegera. Cyo bisaba umunyabyaha ni ugukaraba akera, kandi gukaraba nta kundi wakaraba, ntago wakaraba aya mazi ngo aya mazi nyene tubona ngo tumo turakaraba. Aya mazi nagayo atweza. Cyo Bibiliya iravuga gukaraba ni mu buryo bw'umwuka. Gukaraba bivuga kugenda ku mavi yombi, ukagira
ugasenga ugatakira imana. Kubera mwibuke imana yumva umuntu amutakira mu by'ukuri. Igihe ukoze uko kandi ukabikora mu bwiherero wowe n'imana gusa hagati yanyu, niho imana izabegera. Ariko hariyo intambwe wowe ubanza gufata yo kumwegera. Nawe abonye nyine muragerageza uko ubishoboye, nawe azakongeraho imbaraga, azabigushoboza, uzabikora. Rero hari n'andi magambo muri bwa mbere bwa Samueli igice 13 umurongo wa 14 avuga ngo ariko noneho ubwami bwawe nibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashizeho kuba umutware. Urabona aya magambo nuko mvuye kuyasoma hatari isobanuro, ariko aya magambo hano amara ni umuhanuzi w'Imana Samueli amaraganira n'uyu mutegetsi Sawuli. Urumva Sawuli niwe yari afite ingoma muri ico gihe y'Abayisiraheli, kandi Samueli amaramubwira ko Imana izamukoraho, izashiraho Dawidi. Ngo Imana yarabonye umuntu yaramaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka. Bibiliya iratubwira ko Dawidi yari umuntu mu Congereza, kubera hano mu Kinyarwanda barabitubwira ukundi, ngo Imana yaramaze gushaka uwo muntu nk'uko umutima we ushaka. Ariko mu Congereza bitubwira ko Imana yashatse umuntu yiruka inyuma y'umutima w'Imana mu by'ukuri, atari ibintu nyene byo kubeshabesha, ariko umuntu ashaka umutima w'Imana. Kandi nuko Bibiliya bitubwira ngo Dawidi yari umugabo, sinzi mu buryo ndabivuga neza, ariko mu Congereza a man after God's own heart. Umugabo ari inyuma, cyangwa umugabo ashaka umutima w'Imana ubwayo. Muravyumva? Kandi nico yifuza umutima w'Imana. Nuko nabivuga neza, ni umugabo yifuza umutima w'Imana, atari kwifuza kubi, ariko no kwifuza kwiza. Kandi nuko kwifuza nanje ndisabira ngo nzagire, namwe ndabasabira. Urabona Dawidi yari umuntu yashaka Imana mu by'ukuri, kandi Imana imurakoraho Sawulo, kubera Sawulo bwiwe ntabwo Imana yarayisuzugura kabisa, ntabwo yashaka Imana mu by'ukuri. Kandi Sawuli yafashe inzira mbi mu buzima bwiwe, ni byinshi yakora ntabwo twabivugaho. Ariko na Dawidi nubwo nawe yari umutegetsi uhengamye gato, kubera nawe byinshi yakora byateye isoni, kandi byinshi yakora byari bibi. Ariko igitandukanye na Dawidi na Sawuli nuko hari ikintu cyo citwa gushaka Imana mu by'ukuri. Hari ikintu citwa guhura n'Imana mu by'ukuri, nico Dawidi yari ifise. Kandi niyo mpamvu ingoma yiwe yakomeze, kandi niyo mpamvu yakomeye, kandi niyo mpamvu n'umwana wiwe Salomoni yatwaye ingoma. Rero urabona Sawuli abana biwe ntabwo batwaye ingoma, ahubwo bose barapfuye mu intambara. Kubera iki? Kubera ntabwo bashaka Imana mu by'ukuri,
ahubwo bigendera mu vyabo vy'isi n'ibyaha nivyo bararamo. Dushake Imana mu by'ukuri, dusubire inyuma kuri aya majambo namo nabwira abavyeyi. Jewe nk'umwana mu by'ukuri ico navuga, abavyeyi banje barandeze kandi bakoze umurimo kandi bakomeza bawukora, kandi ndabashimira mu by'ukuri. n'Imana izabaha impano kubera umurimo bakoze. Ibintu mvuga ariko kandi n'ibintu ndemeye. Abavyeyi banje barakoze imirimo kandi kugeza uyu munsi bakomeza bawukora. Ariko ico ndavuga, jewe nk'umwana, nubwo ndashobora kuba ndavutse rimwe mu muryango w'abakristo, naravutse mu muryango w'abadive, nkaba abavyeyi banje bahora bantoza mu buryo bwiza, uburyo bwo gukurikira Imana, kandi sindi hano kwishima nk'umuntu. Ariko ico ndavuga, abavyeyi banje baranyigishije ku buryo iby'isi, kwirinda ibintu by'isi nibisanzwe kuri njyewe. Kutakunda isi, ibintu by'isi mu by'ukuri ni ibintu biza nk'ibisanzwe. Jewe abavyeyi banje bangize ku rugero aho ivy'isi natumva biryoshe, no kubijamo sinabishobora, no guterura ijambo intutsi ngo ndi kwivuga n'umunwa wanje ngo ndi kwisohora, ntabwo vyashoboka kabisa, byaba bivuye kure. Nubwo umuntu nyene ahinduka buri munsi, ariko ico ndavuga, abavyeyi banje barakoze umurimo ku buryo ibitekerezo bibi cyangwa no gutekereza gukora ikintu kibi c'isi, nubwo turi mu isi turi abanyabyaha mu by'ukuri, nanje sindi kuvuga ko ndi umweru, ndimo nababwira hari indero nyene abavyeyi banje bantojeje mfite, kandi ndumva ko nzazisazana mu by'ukuri. Ariko sindi kwishima, ariko ico ndimo navuga, ndi kwitanga nk'ingero ngo nubwo bimeze uko, hari ahantu njyewe ubwanje nawe na Kristo, kandi bitabaye uko sinarishobora kuba muri Kristo mu by'ukuri. Naravutse mu muryango w'abakristo, ego ibyo n'ukuri, ariko sinarifite Kristo, ndi umwana ku bwanje. Narifite Kristo y'itorero, narifite Kristo y'umuryango, ariko ico gihe nyene nabonye Kristo ku bwanje, niyo naciye mbona ingenzi y'itorero, ndabonye ingenzi y'umuryango, nabonye ingenzi yo kuba mu Imana no gukurikiza amategeko. Niho naciye mbona ingenzi ya Bibiliya, kandi Imana impa uburyo kuyisobanura mu buryo njyewe ku bwanje sinari kuyigisha. Imana yanyigishije mu by'ukuri binyuze mu mavyeyi. Uravyumva rero ko kubera umwana umuvyeyi, kubera gutekereza ko kubera umwana yavutse mu itorero, mu muryango w'abadive, ntabwo arivyo bivuga ko uwo mwana yahuye na Kristo. Ahubwo hari igihe mu buzima bw'umwana ubwiwe azahura na Kristo. Bitabaye uko, muravyumva, umwana ntabwo yarahura na Kristo. Ariko ico gihe gikeneye kugera aho umwana ubwiwe atekereza mu bitekerezo byiwe, yiherereye, akavuga njyewe ndakurikira Kristo. Kandi sinkurikira Kristo kubera abavyeyi banje, sinkurikira Kristo kubera umuntu yambwiye, sinkurikira Kristo kubera ndavutse mu bantu bakurikira Kristo, sinkurikira Kristo kubera ndabisomye, sinkurikira Kristo kubera ndabirevye ahantu, sinkurikira Kristo kubera iki niki, ahubwo nkurikira Kristo kubera jewe nivyo ndifuza mu mutima wanje, nivyo njewe nshaka. Niho uwo mwana wawe azaba afite Kristo.
atari ico na Kristo bafite. So utekereze ko ari abantu bazereka umwana wawe Kristo. So utekereze ko hari ikintu umwana wawe azareba muri iyi si ngo ahure na Kristo. Kristo azamuhura ubwiwe. Namwe abantu bose bari kureba mwumva mu by'ukuri mwisuzumye neza mukatekereza ko mutahuye na Kristo. Icyo ndababwira ni iki: mugende ku mavi musenge, 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 musenge. Sugira ngo ndi kubeshera, je mvuga ibintu ndahuye nabyo. Musenge muzamubona Kristo. Nubwo hari igihe kigera unagasenga kumva bitacamo, agasenga kumva akeneye amazi yo kunywa kubera umunwa wumye, yagerageje kunywa amazi mu by'ukuri, ariko umuntu akumva yagerageje gusenga, umunwa wumye, umuhogo wumye, yumva bitacamo kabisa, ngo akeneye n'utuzi ngo agerageze korosha mu kanwa. Urabyumva hari igihe ico gihe kigera, nanje hari igihe bigera bikamera uko. Ariko guhura na Kristo bitwara umwanya. Ariko igihe ugerageje kumutakira ubishatse, ikaba icyifuzo cyawe mu ndani, atari ikintu murabesha, atari ikintu cyo kwiyerekana, atari ikintu cyo kwishima, atari ikintu cyo kwishira hejuru, ubwo ari ikintu cyo kumushaka mu by'ukuri, uzamubona. Kandi isomo twayisomye, kumutakira mu by'ukuri uzamubona. Umwegeye mu by'ukuri nawe azakwegera. Mushake Kristo no munsi bagenzi banje, nuko ndabasabira, kandi dukomeze dusabirana, usabire n'abagenzi batakijijwe, twese dusabirane, dukora umurimo hamwe, abasore, abavyeyi n'abana bato. Nubwo hari igihe cyashobora gushika umuntu agasuzugura umwana muto akamubona nk'ujya n'umwana gusa nta kinazi, ariko mwitonde, abana bato bahuye na Kristo bararenza n'abantu bakuze, kubera abantu bakuze barahuye n'ibibazo by'ubuzima, ibitekerezo byabo bimeze nk'aho vyagize kubera bibaciye mu byinshi. Ariko abana bene kubera bafite ibitekerezo bimeze neza, igihe bahura na Kristo bazaba abantu bakomeye muri Kristo bakuze. Kandi simbeshe, umwana ahuye na Kristo ari umuto uzamubona mu busore bwiwe, kandi uzamubona akuze. Rero abavyeyi mukeneye kubyinjiramo neza, mushigikira umwana wawe muto. So umusuzugure ngo n'umwana ngo nago yahura na Kristo, ahubwo nico gihe nyene umwana akeneye guhura na Kristo. Nubwo nyene ari umubwana nyene, ari igihe bigorana gucamo mu bitekerezo vyiwe, ariko nk'umuvyeyi n'ingenzi umwana wawe muri iyo myaka, n'ico gihe nyine avuka, murinde ikibi cyose. Urabona kureba kuri aya maskrini hano kenshi niyo amarica abantu benshi muri iki gihe. Kureba hano abana benshi bari kubura Kristo kubera iki? Umwana aravuka, aravuye mu nda, avuka areba hano. None mubona uwo mwana azahura na Kristo? Umva nakubwira ico kintu ni cingenzi kucigaho, kubera iyi si irashaje, kandi nago isigera ku rugero aho imera neza, keretse igihe Imana izagaruka ikayeza. Atari ico iyi si izakomeza iba mbi,
ikaba mbi, n'abantu bayirimo babi kurushaho. None utatanguye no munsi n'umwana wawe avuye mu nda ukamwigisha ukamutoza indero nziza, uzabona none uzagerageza yakuze ibitekerezo byifashe ngo bishoboke, atari wene ahuye na Kristo bwiwe, mu by'ukuri ntago bizinjira. Tugerageze duhure na Kristo mu by'ukuri, dukomeze gusengera inshuti n'imiryango, duhure na Kristo twese hamwe. Imana ibane natwe, kandi icyifuzo canje cya mbere nuko tuzahura mu ijuru. Nubwo washobora kundeba natakuzi, ariko mu ijuru tuzabiganiraho. Mu ijuru tuzabiganiraho, uzambwira ukuntu wandebye kuri video, nubwo natashobora kukumenya bunyene, ariko tuzamenyana, tuzaganira, duseke, tumere neza. Yongeye kubasezera rero, barakeneye gusinzira. Urabona video ndi kuyifata mu ijoro, kandi no gusinzira birakwiriye, nubwo komeza mvuga amazi ari ingenzi, ariko no gusinzira ahubwo ni ingenzi, ariko byose ni ingenzi, bikorana hamwe. Reka namara ahubwo ariko ndayimenye ko ariko nta kibi yankora. Reka dusenge turangize. Data muremyi wacu mwiza, urakoze kuri ijambo n'aka kaganiro gato. Data urakoze, ndagushima kubera washoboye kunkoresha, atari twebwe dukora umurimo Data, ibibuye bizayikora kandi bikayisohoza. Noneho amahirwe waduhaye ngo twebwe dukore umurimo tuyakoreshe, sidusinzire, ngo tuvyuke dukora umurimo, kandi uko twabiganiyeho tube abantu bagushaka mu by'ukuri, ubuzima bwacu tugushake mu by'ukuri. Turabisaba Data, izina ryawe nziza kandi ikomeye kandi ihambaye mu buryo bwose. Amen. Sawa, gira ijoro ryiza. Nubwo hari igihe natashobora kwirunka muri iri joro, ariko nkayirunka mu gitondo. Mugire igitondo cyiza, mugire igihe cyose muyibona kizabe igihe cyiza. Imana ibane namwe.